Dagko kaayo ang among mga kahoy. Storm watch kami this weekend. Winter storm watch. Dagko kayo ang atong kahoy. And it's cold today. Hopefully it's not that bad. Ang atong winter storm. Take care everyone. Stay safe sa atong tanan. Na ay winter storm. Snowstorm ba na, love? Snowstorm. I don't know if it's even gonna be here. Yeah. But it said it's gonna be weekend. Maybe tomorrow. We'll see. Hopefully it's not that bad. So yan. Mayroon tayong fire tonight. Alas 5 na ng hapon dito sa amin. And it's pretty cold. Yeah, dinner time, guys. Yeah. Kami preparing for the snowstorm today. Busy getting wood. Nag-order me of wood, lots of wood. So we just got this order, 1 cord of firewood. Namang piler oh. Nakapile na si Daddy, nakakuha na mi og mga kahoy para sa sulod sa among wood burning fireplace. And then napod na pile. So hopefully we don't have a bad weather. All this bad weather, so it won't gone very fast. Always burning. Daghan siya, 1 cord ni siya guys, 1 cord of kuan. Put unsa na kuan nganong cord ila, half cord. Wala ka pisa daghan oh. Nana siya, daghan. A lot of wood. Ready to go to burn. This is ready to burn wood, oak wood. Yan siya. Na si Matias helping. Helping si Matias. And Ezekiel, he's just inside for now. What was another word? So, ano yung ginagitan sa mong silingan, hurot-hurot na itong dira, good na kahoy. Hakot na punta dahil, naghakot ko padong sa kuan. Piniupas manang padong dito sa kuan para sa sulod. Nasugnod. Daddy let Matias pull the string. Very nice pile ni Daddy. Oh. Nice pile. Get your hand in here. Yep. Get a good grip. Like that. Where your fingers and your thumbs are separate. Yep. No, you're only making the noise, not even pulling. Good job, eh. More here, Nak. Thank you. Here. So ito na siya guys. So far na kami pile na wood sa gawas. Yan, full na siya din ha. Wala lang kayo natal. Pile ta na pero pile na. Gitambak lang naman para daghan. Tapos na napag dinhi. Full na sa among dinhi sa butangan ng firewood. We just stuck a lot because we don't know how bad this snowstorm are. Yeah. Which one? Yes, this is a states in America. Because we have this carpet map. States in America. Mommy will continue git sa one ha, firewood ha. Ambot si Daddy. Si Ezekiel na po mag-help. Kasi already warm up. Grabe na sa among wood ba. Oh, look at this oh, very nice. It's like na tall as our fence. So na nakadaghan ang 1 cord guys, 1 cord. Almost tall na as our fence. Then there's more. Thank you Daddy. Nice pile up. Yeah, we're helping. We're the one focus inside. Daddy is piling outside. Hey. Daghan kayo siya ba? Work as a team is the key. So dira gud to siya ganina guys, daghan kaayo so. Wala lang ni siya, pero daghan gihapon oh. Pero gamay na lang kay sa ganina nga nagtapunog. Tapos look at guys the pile. So inana mi ka prepare na sa winter. Look at ito. Daghan kaayo.
Gipile ni daddy og very good. Tapos in charge po mi sa mga bata. Para sa among inside wood. Na siya kadagan guys sa lawa. Dapat yun may pile diri sa gawa sa among door just in case hurot na ang nasa sulod. So daghan kay siya na wood. Hi! Warm up sa mi, warm up. Hi! Hi Ellie! Look at. Tapos inaani kadaghan ang among beside sa among fireplace. Na nagpunog ang wood. Double pile pa na siya. So ready for the winter. Thank you boys for helping. You guys did a good job. So yan guys, we rearrange our our wood to avoid fire. So the more it's very hot on the side guys, it could catch fire. So okay, palayo na kamay ang mga wood. So nandira na sila. Much more na siya arrange. Mo ni ang among sa abo. Sa among start na kanang papel para mag-start the fire. So dira na siya, away na siya sa among wood burning stove. Yeah. Be very careful because it could na siya. Bana wood din ha. Nagbuta mga extra wood. Fire. So nalimpyo po. Di pareha ganina kuan kayo clamp kayo tanawon. Gaguot. So yan siya. So dapat away a little jud ang atong wood. Cautious. Ready na ni sa snowstorm. Hopefully it's not that bad. So yan. Yan ang ating fireplace for today. It is snowy. Bagat na dyan siya, kaayo. Happy Sunday sa tanan. Let's stay warm and keep safe to all the people who's working, especially to our daddy, my husband, working today, working at weekend. So lakas ng snow guys, kaya yesterday we're prepping wood. Because husband wants us to have wood inside the house piled up before this snowstorm. Before he go to work today. That's why he's the best, thinking of his family first. Nandiyan siya guys. Dinhina sa dili kay siya sa baga kay dili siya direct sa snow ang hangin, so it's not that thick this side.
But it's gonna be more thick later because it's gonna be all this snowing. So ganyan siya kalaki guys. For sure it's very cold to those working outside, especially our daddy. Very cold for sure. So as of 4:46 sa hapon guys, muna na siya pasta ng baga di na halos maabri. Agay na inana na. Grabe, wow, look, it's black here guys. Oh gosh, can't open it. Look how thick it is. Uy, how thick na guys. Oh. That's how the ice now. Ezekiel, if you wanna play you need all your coat. That's how strong na ang snow guys. Oh, grabe. Mom, what do we do? Grabe. Ezekiel wants to play the hula. Look at this one guys. Look at the dinosaurs, very big. Hala. Very thick na. Look at how thick, oh. Uy. The more nagkahapon, the more nagkakusog ba, oh. Mas ka yung baga, ah. 4:46 sa hapon. Mas ka ng baga, ah. Madali lang daan, oh. Hindi na maabri guys. Basta nakadaghan sa snow. Uy. Awa. Nana na siya kabaga kaysa ganinang buntag na akong video. Let me see. Isa nakadangaw og tunga. Isa kadangaw og tunga. Grabe. Tapos hantod pa dami yung gabi guys. Look at to. Hello. Grabe. Grabe kakusog. Kung suga na sa gawas. Nabuna na. Sinana lang kakusog guys. Oh. Grabe. Baga pa dyan kay unya pa daw ning gabi mahuman og isno. Grabe ka baga. Si Ellie nagtanaw po siya. A lot of snow outside. Can't go outside. Very cold. Grabe kusog kayo yung snow. Kusog kaayo sa dinhi na area. Dili kay siya nagbaga kay dili man kay siya dito gid pabor ang snow. Sa tubangan ang baga kaayo. Baga ang kuan. Sa iyang wall sa coral. Ang hangin hapak sa wala, hapak sa tuo. Grabe, pouring kayo ang kuan. Ay, ang snow. Kusog kayo yung snow. Samot pa dyan siya kapag kusog kayo ang patak sa snow. Super kusog. Makita niyo mo din ha. Hindi po sila na nakahon. Grabe ang snow. Hapak sa wala, hapak sa tuo, hapak sa ibabaw. Mas kinasang hangin. Basta guys, huwag na ko naandam ang pala. Uy, tanang laluma guys, oh. Ang laluma. Nangita ko sa pala. Hala, grabe. Grabe guys. Grabe kabaga earth. Ano na siya? Duha na kadangaw. Duha kadangaw. Hindi clear na itong area. Kalimot di ko ba? Be careful ko dyan here guys. Nasa nakaamblong na pala. Amblong na pala. Sinan siya guys, oh grabe. Ay, grabe. Oh, isa kabutsan. Oh, maninindo pang halo. Hala, grabe ka baga. Hala, kalimot ay kong topping sa pala. Uy,
I-clear na to ang way. So look, mommy shoveling outside. So when daddy come home, we have a clear way. Yeah. She do help to map. Oh really? She do your character and then the wood's gonna fight. Wait lang. So yan siya guys, grabe oh. So kayo. Gabi na, gabi. Nagpala ko sa pathway. Just in case daddy, if daddy will come home very late because he's working nights. So he have a pathway. Baga kay ganinang snoop gipala guys. Grabe oh. Nana sa kabaga. Oh. Wala birang gipala. Baga kay siya guys. Super baga. Ngatis na natay dalan din ha. Dili na maglisod og agi si amahan. Coming home late ay. Yan. Grabe oh. Buta na ang kuan. Ang snow. Grabe ka baga tanang lumisa oh. Baga. Yan na dalan na natay dalan. Matagin si daddy anig kuan. Tarong. Sulod na tao. Uraw na. Kuan na snow sulod sa balay. Crabs. Isa na siya kuan dali ba nga, di ba? Maabri na siya dili kay kuan, ma-stuck, di ta kabri. Tug si daddy. So later could kuan, could walk this path. Good night guys, and ingat to all. Na ay snow nga. Grabe today. Higa pa daw. Pero sa weather karon daw this evening daw ni mag-stop ang snow hopefully. So ingat tayo guys, stay warm and stay safe to all the people na mayroong kuan baga-baga na snow. So good night guys. Yun na. Okay na. So inani ka baga pod karon na ako napansin guys nga paingon na may patulog. Oh. Grabe. Sumuni ang among the other side sa area. Sila ka maklaro gamit ko kuan. Mas klaro siya og dili pa sigaon ang kuan. Ang siga. Klaro di siya klaro. Sinanap siya kapag mga zay. Oh. Si Ezekiel ni Matias na nasa bed. Thank you for watching. Gunta magkita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.